Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. इब्रानियों 10:23। आए हम मजबूती से उस उम्मीद को थामे रखें जिसका इकरार हम करते हैं। हम डावाडोल न हो जाएं, क्योंकि जिसने इस उम्मीद का वादा किया है वो वफादार है। എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യം. പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ.